Tebaka sana mutegeri wa Meru TV na mbetikire nkugwate ni NTETO cia Meru TV oro bontuku ya Jumatatu tariki 16 cia mweri wa elimu wa kieno yo turi wa ngirire 26 ntukwira tombet kwithira atugietera na njira enene sana na ratukomba kwithira tukiaraniria imwe kwa imwe na mithikali nturi ura wari kaitene katene senator wa Meru na ari kinyasi yesu uri mithigurune ya Kenya tukwithira tukiaraniria nwe na akioba kwithira agitwarire mantu kathomba ajegie siasa cia Meru na kinyasi ya Kenya thaito kwaria ni umwe wa atongire kiama ke DCP njeri wa cheupe ni bangitwo kwana akenda kwaraniria imwe kwa imwe na mithikali nturi na nyogi akona rwari tute studio atukuretera NTETO cia Meru TV oro imwe kwa imwe kumantere cia KITHOKA ita na mbere na ututhiatira ke mitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda kugwata NTETO kathomba wara chithirite chitunduka kathetune eka mu Meru kwina namba ikioni ne gyaku no komba kuthiro gitumira kuri kiure kiro kwenda kuria na kinya kwandika comment re yonde kwenda kumba kuthiro kiandika na ntubura ukwenda akuchoke rwa ni mithikali nturi ndira komba kwithira kiaraniria na batwe imwe kwa imwe tukiambiriria nirikireketio tukinyela methene yetu ya NTETO arigitani bakuma county ya Meru bachumirite na kunenkera county ya Meru mathaa 48 kubathikira kana bethera batumba kwithira bakibathikira mendikithe bakethera bakibwithia mugomo bakiari baugite kukaita kara ibethirite bakiro bagitithwa nkathe na mwankira nende batithirite bagitithwa nkathe kana batithirite kinya bakinenkero barwa chewitithwa nkathe riboti ya mwandiki wetu wa NTETO Mutugi wa Kiambi. Wawe na inya county ngurukia gavana ka officers bathirikare ibo sabotage thirikare bendene kana ne atia Niki tumira ni ngwatano ya ritingo ke bawagi mabwa mwere aja kaunti ya Meru ba tongere tuni Elias Mutuma muande ki monne kire kiama kya ejaninda wa jande gorone o mwena nesbeti mogendi muande ki kire kiama kya rigitani aja kaunti ya Meru ba kirita mukana jwa madha mirongo ena na jana na kire mbodi ya wande kani aja kaunti ya Meru gurure witu ankaze kwa manda gitare o mwena wekirwa shaini kwa mbeti kanendo ya bia manda gitare Meru amemba betu bonde na bali ibanjeria kuswana na bakire bubuzera ira tware acio gitare arenge ibanjeria kuswa iguna na kugura iguna na prembe tobere promotion chiao sirigere to account the public service bond na within 48 hours tugeta gwetia bai bange tugetie atuto kuligwa formula ile baruka chibwiri konenkanirwa ni iriko jonto muntu akuthiria miaka iri pamwe bakuthiria miaka 10 bange bakuthiria miaka 16 twino mwe about to retire erigete kwa na promotion 2009 na mtujo atena inya kesi inya mwe kana iriko ikoni indiscipline kana mantu jara jomba kumuingera atekone promotions but tukuligwa ithine iriko yaja between the employees na the board jonto twije board no the employer Deria kwale na advertisement ya promotions community health assistants were left behind na kinya antobara toeta nurse anesthetist and there are others who were left behind. I would want to ask today, are we not part of health workers in Meru County? But to reality ngogeba Meru na nitobatikwa considered when others are being considered. Nakokeja kwetherwa botena scheme of service of those cadres. Go to your offices and look for them. Recognition agreement kabia mabira bitatamburika bataye wa recognition agreement kan document ka gwetia kusainwa na karamu nkori kaba ku import karamu gaka kana baka karetare kenda ba sign recognition agreement nkori ka karamu go sign recognition agreement gakajokia mwanka na gavana ugite tuka recognize according to law uringana rigitani baba ne ate amuna gavana Mutumanto ithinge kwania wirubwa weba gutungatira mathina jaja bodi ya wandika ni Meru no injiretie metho NTETO iji utembesa itengwa na assembly itengwa thirikari ndiko twekete tumeka na gwatweka itiobo twiri na cietere besa cio promote of ke waka sina cietere County Public Service Board na tuge bukejo toma Meru baga services ya yothi no ntuba tomanto to kai to ofisi tomanto to karande na kuandika barua no promote antu to toma antu bakwa just no ndo tiombo karande o promote antu nengo ge kuko promote antu
just because otiombo karande na karamu osaina document na in document yotekia gwetia ende togome antobamero baumie it is wrong nagatobwere tutego matutete kwa ngavana tukago matuyete abisine chienu no tuitwiji no thinere na gwatweka ndire bokodidi nderivaret man obodidi ndire bokenda gweteka something it is possible kwa governor na ugire ote corruption Meru na ndre gwabwera abo andekera free na abo andekera Meru free now within 48 hours letters should be coming. If they are not coming, we are coming ourselves. Nkoroki ni baromete thirikari ya kaunti omwe na mbodi ya wandikani kuthingatira mutaratara jwekerejo aritingo ge scheme of service nikenda kwagiriria mitaratara iji batu itukurigwa imbiongo etumite county public service board ya Meru na thirikari yetu ya Meru ereka ku adopt this process kenda ntobeto bamba gutetheka itolo ibogeta ira process ala tukona tukinyerwa jihuni josheri ibokareta ala batu tukugunika jawakas buteleta kenda tomba gutetheka. Kiripotera Meru TV kuuma gicigo bunge kia North Imenti Meta Mutungi wa Kiambi. Just yombo karande na karamu osaina document na in document yotekia gwetia ende togome antobamero baumie it is wrong. Jumatatu hiji tariki 16 cia Februari 2026 history igatirimana na ugambi kuma kongone ka munda jwariri KITHOKA nikajubwije rugono bwana igwa na buthingataira gatu igwa ugambi bomithika Lintori the National Organizing Secretary wa DCP akiariria Meru na Kenya ngima imwe kwa imwe kuma KITHOKA residents toluje ja kuruka uria kuri na mukinyo
juri mbere ugatugwate imwe kwa imwe kumaja kwa Meru TV na There FM kwambiriria thaa 2 cia ugoro mwanka thaa 5 cia utuko. Miangatene ya Njeri wa Cheupe ni ugoro bwa guturia uma utongeria na mwerekera jo mugongo ukenda mantu jambiriroe jo uchigirwe na uchionere gwengoa ni aja kwa Meru TV na There FM ugakorokirwa. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha